Umjetnici Denis Krasković i Danko Friščić. Poštovanje, dobro večer. Volite. Poštovanje, dobro večer. Denis Krasković i Danko Friščić, akademski umjetnici s nama u studiju, akademski kipar, akademski slikar. Još jednom, dobra vam večer i dobrodošli u studio kviza Veto Extra. Hvala, hvala. Treme nema? Pa ne vidim razloga. Je tako. Gledali ste već kviz, evo, vidjeli ste da se u svakom kvizu borimo za humanitarne svrhe, to jest za osvajanje što je moguće većeg iznosa i svakoga pitamo vaše viđenje takvih akcija. Pa to je u svakom slučaju pohvalno i lijepo. Ne znam, ja se nadam da ćemo uspjeti nešto osvojiti, da nećemo ispast glupi. Ni u kom slučaju. Da ćemo pridonijeti toj cijeloj akciji. Danko? Pa ja također se nadam, evo, mislim da u svakom slučaju takve akcije su onako najbolji način da se možda jedan višak novaca, odnosno ako se već akumulira negdje, da se usmjeri u jednu ovako pozitivnu akciju, svrhu, negdje da se pomogne nekom. Točnije, u centar za autizam. Da. Vaš sigurnosni prag? Pa, 20.000, eto, barem da nešto. Stotka. Ili 250? Ili 250, Pa nek bude 20, a ako će nam krenuti Skromnih možda 20, a onda lagano do 250. Da. 8. pitanje, 20.000 kuna, određen sigurnosni prag. Prvo pitanje za 500 kuna, odgovara Danko. Dečki, još jednom, sretno vam bilo. Hvala. Hvala. Ako ne znamo značenje neke stručne riječi, otvoriti ćemo kuharicu, riječnik, bonton ili imenik. Aha. Da. Pa ja bih rekao... Riječnik. Naravno, da. Ja potvrđujem da je riječnik. Samo komična nam je situacija. Su neki vic tamo ovaj. Ne, evo, ja bih rekao riječnik, doista, tako je, da. Riječnik? Da. Naravno da je riječnik. Denis? Naravno. Riječnik. A što je tako smiješno? Pa cijela situacija, evo. Neobično nam je ova cijela priča, pa valjda nam je to dojmilo nas je. Da, riječnik, naravno. Riječnik je. Točan odgovor na prvo pitanje, 500 kuna. Denis. Još se jednom moramo podsjetiti da što se tiče prethodnih emisija kviza Veto Extra, sav osvojeni iznos ukupno je došao do 840.000 kuna. Bot je sada. Ne znali smo da će... Tog smo se pribavili da ćemo puknuti od smijeha, ali evo, dogodilo se, potrudit ćemo se da... Frizura, treba popraviti nešto. Ma ne, odlično je sve. Aha, ali je smiješno jako. Sve, duhovito je, cijela stvar je duhovita. Sad ćete umrijeti od smijeha kad kažem, hajdemo pogledati prilog. A, može. Da, idemo. Može. Jutro u Caritasovom centru Savica Šanci je bilo kao i svako drugo. Igračke su bile na svome mjestu, bolidi su čekali svoje vozače, a oslikani prozori su čekali svoje omiljene kritičare. No ovaj dan je bio poseban za centar i njezine stanovnike, jer ih je posjetila ekipa kviza Veto Extra koja je sa sobom donijela jedno iznenađenje. Gospođo Brajša, čast mi je u ime cjelokupne ekipe RTL-a i posebno ekipe kviza Veto Extra predati vam ovaj ček na 840.000 kuna. Naime, to je sav osvojeni iznos koji su poznata lica hrvatske estrade i hrvatskog sporta osvojili u istoimenom kvizu. Nadam se da će biti taj iznos mudro iskorišten. Pa ja se zahvaljujem zaista od srca vama, cijelom RTL-u, ali i osobito onim ljudima koji su se odazvali da dođu na taj kviz, jer su znali unaprijed da za što će se boriti. Ček je u ime centra primila Jelena Brajša koja nije skrivala svoje iznenađenje. Zbilja iznenađena ovom svotkom, da ne mogu reći.
Ova plemenita akcija samo je jedan primjer kako pomaganje drugima se ne može mjeriti novcima, već osmijehom onih najmanjih i nama najdražih. Denis Krašković i Danko Fričić s nama u Vetu Ekstra. Prvo pitanje za 500 kuna riješeno, drugo pitanje za 1000 kuna će se sada riješiti. Ok, probat ću. Kako se zove skupina pjevača narodnih pjesama ili skladbi nadahnutih dalmatinskim melosom? Klapa, Škvadra, Torcida, Kapela. Pa odgovor je definitivno Klapa. Klapa. Da, naravno. Apsolutno klapa. Mislim, klapa. Klapa. Odgovor. Sve klapa do sada. Točan odgovor na drugo pitanje i još u igrici sa 1000 kuna. Znate što, predlažem da se odmorimo uz jedan blok reklama. Može. I još jednom, nakon bloka reklama, dobar vam večer i dobrodošli. Kviz Veto Ekstra, Denis Krašković i Danko Fričić s nama. Riješili uspješno i drugo pitanje i osvojili 1000 kuna. Treće pitanje za 2000 kuna. O lijepa, o draga, o slatka, domovino, republiko, pravdo, slobodo. Sve je to lijepo u biti, ne? Ali mislim smijeh da je najljepši. sloboda, da je, naravno, smijeh ide uz jednu slobodu, pa bi ja rekao sloboda. Denis, da čujemo vas. A u potpunosti se slažem s Dankom. Prekrasni stihovi i mislim da nemam razloga tu išta reći. Evo, možete ih još jednom ponoviti, ali... O lijepo, o draga, o slatka, sloboda. Točan odgovor na treće pitanje, 2000 kuna. Kako kažu poznati stihovi Ivana Gundulića, četvrto pitanje za 3000 kuna. Denis, vaš je red. Kako se sad preziva Lejla Šehović, hrvatska mis za 1998. godinu? Šprem, Majoli, Tavaja, Kostanić. Pa definitivno Majoli. To je brat od Ive Majoli oženio Lejlu Šehović, toliko znam iz žute štampe. Tako da je moj definitivni odgovor Majoli. Pa da nije korisna žuta štampa. Ako je naravno to točan odgovor. Ako je, da. Kazati će nam Danko. Stvarno nisam siguran, sasvim, da. Odnosno, pošto ne čitam žutu štampu, mogu se samo složiti sa kolegom Denisom. Denis je redovito čita i onda kad se malo sjetiš, to je sve pročitano, onda se smije. Tako da ne mogu uopće sumnjati, da. Evo, također Denisov odgovor. Potvrđujem. Točan odgovor na četvrto pitanje i još vam misliće 3000 kuna. Postoji jedno općenito mišljenje da su umjetnici drukčiji od drugih ljudi. Slažete li se vi s tim? Denis, teško je na što reći, budući da se umjetnici obično međusobno druži, tako da mi nemamo tu viziju, ali vjerojatno da na mi neki smo svi način. sebi isti nekako. Kad se gledamo međusobno. Otkuda tako mišljenje? Mislim, zašto evo postoji tako mišljenje? A to je možda jedan i romantični ovako pogled možda sa kraja pretprošlog u biti stoljeća. A danas u stvari je umjetnik najobičniji čovjek. Da. Nažalost. Zapravo su svi ljudi različiti, tako da... 100 ljudi, 100 čudi, kako se kaže. Peto pitanje za 4000 kuna. Kada glumac Vili Matula na sceni pretjeruje i izmišlja, on tumači. Oberhausena, Mogu odmah. Minhausena, Potemkina ili Rasputina. Pa Minhausena. Da mislim da ne uzimamo vrijeme dalje u kvizu.
Da. Minhausen, a i vaš odgovor? Naravno, Baron Minhausen je sigurno točno. Poznati lik, da. On je letio na ovoj kugli, topovskoj recimo i tako, da. Vrlo sličan lik kao Monty Python i, na primjer, ovako u toj jednoj ironiji i tako. On je uspješno letio, a i vi ste uspješno doletjeli do 5. pitanja. Točan odgovor i 8.400 kuna. Još malo i možemo odustati. Što ste rekli, da? Ne, kažem, još imamo i sve veto i sve i tako. Odlično, Ide vam savršeno. Da, stvarno odlično. Da. Samo ne treba 2 puta reći. Ne, pa da, sad čekaj, sad ćeš vidjeti. Ajmo dalje. 6. pitanje za 5.000 kuna. Tko već godinama ispisuje bilježnicu Robijaka? Germano Senjanović, Boris Dežulović, Viktor Ivančić ili Predrag Lucić? Ovo nismo, odnosno. Denis, gdje je onaj smijeh nestao sad? Da, sad više nije smiješno. Sve mi je onak vrlo poznato, ali ne onak, kad locirat. Boris Dežulović. Što? Ne znam. Mislim da je Boris Dežulović, ali nisam siguran. Danko Možemo zna. veto. A ja isto baš ne mogu reći da znam. Dobro, ali sad Da, Danko, dok Da. Denis ne odgovori. Da, pardon, da. Ne znam. Da, mislim, ja moram dati nekakav odgovor. Evo, naravno. reći Boris Dežulović. Boris Dežulović. Danko, sada možete. Da, ako ja recimo uložim super veto, ne? Da li onda nam ostaje još veto, običan? nakon Naravno, toga? ali u slučaju Da, ako da, uložite da. super veto, onda idemo na 7. pitanje za 10.000 kuna i odgovarate samo vi. bi znali. Ne, pazi, sad ovako, sad stvarno najpametniji super veto uložiti. Da, U ulaži. stvari, apsolutno. Ako ne znate. Super veto, da, ne bi ništa super, rekao. Da. super Da, veto. Kad ne znam, stvarno ne znam, da. Super veto. Mudar odabir jer Boris Dežulović nije točan odgovor, točan odgovor je Da, Viktor da, Ivančić. Dakle, uložili ste super veto, idemo na 7. pitanje za 10.000 kuna, samo vi odgovarate. Ajoj. Denis, Okej, Za koliko tisuća kuna? za 10. 10, punih Joj, moram 10.000 kuna. iskoristiti sad. A dobro, imaš to. Da. Pomalo. Gdje se nosi monokl? Oko vrata, na oku, pod rukom ili za uhom? Ako je veliki monokl, može se i pod rukom. nositi. Da, ali ja bih rekao na oku ipak, da. Na oku. Ako nije velik, Ako nije mali, velik. na oku. Točan odgovor na 7. pitanje i osvojen iznos od 10.000 kuna. Osmo pitanje za 20.000 kuna. To je sigurnosni prag. Dobro. Tu sad imamo pravo veto, je li tako? Dobro. Naravno. Obični veto, da. Obični veto. Ajde, Super Šiban. veto ispuca. Kako se zovu starosjedioci Australije? Borić. Dobro. Maori, Samoanci, Aboriđini ili Papuanci? Pa Maori su starosjedioci Novog Zelanda. Samanci, Samoa, Papuanci, Papua. Točno Nemoj se odgovor su zapetljati. Aboriđini. Aboriđini? Danko? Samo malo. Veto, veto. Aboriđini ipak, da. Nije se zapetljao. Nije. Ili drugim riječima, zapetljao se sa točnim odgovorom na 8. pitanje 20.000 kuna. Ajde, bar smo osvojali. Odlično. Slika govori više od 1000 riječi, to vrlo dobro zna Danko. Koliko slika na dan možete naslikati? Ne vidim nijedan ponuđeni odgovor. Vi ćete morati ponuditi i dati Da. odgovor. A je, koliko? A šta znam, jednu ili ponekad 100, ne znam, ovisi. Ponekad ni jednu, da. Češće ni jednu, u stvari. Biste li mogli 5, 6, 10 slika Da. naslikati na dan? A mislim, može se, ali šta ja znam, onako,
To je onda, Interesira me da li je- ne, to je onda više onako jedna produkcija koja ide u stvari u jedan nedogled, ne? Iz kojeg je onda teško na Kao koncu na i traci. iščitati kao na traci. Šta znam, mislim da onako danas puno toga imamo na traci, imamo jogurte na traci, imamo lizaljke na traci, traperice ili šta ja znam, ne, ali mislim da nekakva umjetnost ili nekakvi ljudski ovako slobodni izražaj bi trebao biti ipak malo. Može biti isto ga puno i na traci, ali ne mora biti. Znači, ako ne mora, neka bude ponekad i jedan na dan ili jedan na godinu. Evo, interesira me jedna stvar. Smatrate li da su slike manje vrijednije ako ih slikar naslika više na dan? A ne, to nema veze nikakve. Da, ih možete naslikati 500 na dan ili možete jednu, ali to nema veze. To visi sa nekom dušom sa kojom vi u biti pristupate toj slici. Tako da. Evo, iskoristit ćemo ovu priliku i pozdravit ćemo gospodina akademskog također slikara Klaudija Franka, ako nas sada gleda. On je, evo, poznat po, s druge strane kamere, on je poznat po velikom broju slika koje može naslikati u tijeku jednoga dana. 9. pitanje za 30.000 kuna. Ko je? Denis? Vi ste. Ja, Isuse. Evo, tamo smo se s ovim razgovorom malo opustili. Ne, točno. Sve je to planski. Kakva je biljka maslina? Zimzelena, bjelogorična, crnogorična ili listopadna? Pa ovako, ja bih rekao crnogorična možda ili zimzelena, nisam siguran točno. Ne? Sad da imate onu varijantu... Postoje crne masline i zelene masline. Zato zimzelena i crnogorična. Da. Pa evo, ja bih rekao, pošto imamo još i taj veto, jedan je ostao, ne? Ali nije super veto. Za kolegu. Mislim, da znaš. Denisu ni to ne pomaže. Da. Kakve crne i zelene postoje masline, znači... Crnogorica bi ja rekao, da. Možda nije. Da. Crnogorična. Denis. Nije crnogorična, nije sigurno. Čekaj, zašto? Ne bi bila. Crnogorična je bor, smreka, jela, to su Crnogorice. Listopadna. Nije bjelogorična. Zimzelena. Usudit ćete se staviti veto na odgovor koji je dao vaš kolega. Aj, malo da razmislim, može? Može, slobodno. Da, mi nikom nije pravo. Znam da je neobrana. Da. I znaš da ih 500... Bere. Ali pjevaju. A ni jedan ne bere. Nema koga da je bere, da. Zimzelena, bjelogorična, crnogorična, listopadna. Danko, jeste li kada slikali maslinu? Jo, imam jednu narudžbu, ali nisam još... Nisam krenuo. Zanimljivo pitanje. Zimzelena. Još je zanimljiviji odgovor, samo ga moramo dobiti. Možda smo ga već dobili. Na vama je da potvrdite, da uložite veto. Crnogorič. Crnogorična nije, bjelogorična. Listopadna nije. Ja ću reći, ulažem veto i mislim da je zimzelena. Danko, čemu to? Rekli smo bez ljutnje. Od muke skidate puder. Kako se usudio staviti veto na moj odgovor? Da. Bjelogorična i listopadna nije. Dakle, ili zimzelena ili crnogorična. Crnogorične su biljke vazda zelenih igličastih listova, a maslina je zimzelena biljka, što znači točan odgovor na 9. pitanje. Ok, ajde. 30.000 kuna. Sigurnih prije nego što otvorimo 10. pitanje za 50.000 kuna, naravno ako ga želite otvoriti. Ne, čekajte, pardon, mi smo znači uzeli sigurnosni prag na 20. A probat ćemo još 50. Pa onda ćemo probati, da. Probat ćemo. Ja mislim da. Sretno vam bilo. Pitanje je: koji glas pjeva ulogu Zrinskog u Zajčevoj operi Nikola Šubić Zrinski?
tenor, bariton, bas ili diskant. Tenor nije sigurno. Diskant. Bas ili bariton? Bas. Bas. Da, če samo malo. Je li gotovo? Gotovo. Danko, sada je sve na Danku. Pogotovo 50.000 Bas, kuna. jel da? A nemamo ovaj Joker Bas ili zovi. bariton? Denis. A, pardon, da, nema Da. Sad se samo možete smijati. Ili plakat. Da, čekaj samo malo. Bas, da. Bariton, diskant, tenor, bas. Pošto se radi o Nikoli Šubiću Zrinskom, šta ja znam, ja bih rekao bariton. Bariton. Da, I to je vaš odgovor. odnosno, pardon, tenor ili bariton. Ne znam. Evo, Da, ne stvarno. mogu njega konzultirati više. Ne, nikako. On je Da. svoje rekao. Da, onda ću reći bariton, evo. Da. Dakle, veto na odgovor Veto bas na odgovor bas, da. i bariton. Da. Zašto? Pa ne znam, evo, stvarno u biti nisam siguran, da. I Da. stavili ste veto na njegov odgovor, a niste Da. sigurni. A on je dao možda točan odgovor. Ali valjda me neće ubiti poslije. Nadam se ako- da nisam dao točno. Da, zakaj se nadaš, da. Pa znači ne, ja da se bi plašim ne, da sam ja dao tenor krivi nije u biti. sigurno, Da, to da. znam. I diskant Da. nije sigurno. Da. Bas, Ne znam. dečki, bas. Nije točan odgovor. Bariton je točan odgovor. 50.000 kuna. Da. Evo, odlično. Evo i raspadamo se. Idemo dalje, ili? Mogu ostaviti. Može, slobodno. Pa, ima li smisla riskirati? A, još Kako? jedno pitanje ili ne? Aha, ovako, sad imamo, Ali znači, imamo veto još. znači 20 imamo svakako, jel da? 50.000 je sasvim Imamo, sigurno. da. Da li nam se Ili isplati? da ne Pa ja Pa ja mislim da možda, šta ja znam, ne ako znam smo baš. već uzeli 50 Da, ne treba se tisuća, kockati, evo za... ipak nisu naši novci. Bolje da donesemo, točno, nisu naši novci i da onda, da, 50.000, apsolutno, da. Da. Dečki, bili ste mislim, izvrsni. da. Publika hvala. se slaže, nadam se s tim. Da. Denis, odjavite emisiju. Pa eto, Ozbiljno. gledajte ponovo kviz Veto i bit će vam zanimljivo saznat odgovore na nova pitanja. Tako je. To je to. Ostani se.